umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo Ubwiyunge. Nshuti bakunzi muteze amatwi radiyo na televiziyo Ubwiyunge, mwiriwe. Ubu turi kuwa gatandatu tariki ya 19 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2022. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Mugwaneza Rafiki. Aya makuru akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 19 Gashyantare uyu mwaka wa 2022, ingabo za FRN intarumikwa zarashe bikomeye ingabo za RDF Inkotanyi. Mu gihe havugwa ko impfu zituruka ku kwiyahura zigenda zifata indi ntera mu Rwanda, ku munsi w'ejo umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda yasanzwe mu mugozi amanitswe. Umuhanga mu by'ubukungu Teddy Kaberuka aratangaza ko icyemezo BNL yafashe cyo kuzamura inyungu ku mafaranga yayo ari inkuru mbi ku baturage. Mu mikino, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yinjiye mu kibazo cya Kylian Mbappé na Paris Saint-Germain. Amakuru ku buryo burambuye. Muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 19 Gashyantare uyu mwaka wa 2022, ingabo za FRN intarumikwa zarashe bikomeye ingabo za RDF Inkotanyi. Amakuru aturuka i Nyaruguru aravuga ko iyi mirwano yari ikomeye cyane yatangiye kuva mu masambiri za mu gitondo. Iyi mirwano yabaye imirwano idasanzwe kuko yambukiranije imirenge ibiri, aho yahereye mu kagari ka Ruhinga, umurenge wa Nyabimata, ikaza no gukomereza mu kagari ka Kabere mu murenge wa Ruheru. Mu gihe tukibakurikiranira iyi nkuru, twababwira ko FRN intarumikwa ari igisirikare cya CNRD FRN kiyemeje kubohora abanyarwanda bose ingoyi y'agatsiko kari ku butegetsi. Ako gatsiko kakaba karambuye abanyarwanda uburenganzira bwabo kuri buri kintu cyose, kica uwo gashatse mu Rwanda kagakiza uwo gashatse. Nta munyarwanda ugira uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, ntawe ugira uburenganzira ku butaka, ntiwahinga icyo wifuza. Mbese kisha ibintu byose byagirira abaturarwanda akamaro. Si ibyo gusa kandi gakomeje no gukurikirana abanyarwanda bagahunze, aho kagenda kabashimuta kandi kakabicirayo. Ibyo byose rero nibyo byatumye CNRD FRN ihaguruka igafata iya mbere mu kubohora u Rwanda ikoresheje intwaro, kuko ako gatsiko ari rwo rurimi rwonyine kumva. Ubu rero urugamba rw'intarumikwa za FRN rurarimbanije, aho ubu imaze kwigarurira agace ka Nyungwe mu majyepfo y'u Rwanda, akaba ari naho ifite ibirindiro. Ubu rero ikaba iri kugaba ibitero ari naho iturutse. Aka gatsiko gaherutse kubeshya abanyarwanda ngo FRN itera iturutse i Burundi. Icyo ni ikinyoma gikabije. Ahubwo ingabo za FRN intarumikwa ziri mu Rwanda, ni naho zigabira ibitero kuzageza igihe aka gatsiko kazaviraho. Nk'uko umuvugizi wa FRN intarumikwa Bwana Suryetona Steven Tambura abivuga, ntago FRN intarumikwa iteze kuzamanika amaboko, ahubwo izarwana mpaka ibohoye abanyarwanda bose barengana, cyangwa se iyo leta y'ako gatsiko ikemera gushyikirana. Ibi bizagerwaho rero CNRD FRN ifatanyije n'abanyarwanda bose bashaka impinduka nta n'umwe iheje. Nk'uko umuyobozi wayo ushinzwe imari Bwana Munyemana abivuga, ushaka gutera inkunga cyangwa se kugira uruhare mu bikorwa CNRD FRN ikora by'urugamba rugamije ukwishyira ukizana kw'abanyarwanda, washaka uhagarariye CNRD FRN mu gihugu uherereyemo cyangwa se mu gace urimo ukamugezaho inkunga yawe. Mu gihe havugwa ko impfu zituruka ku kwiyahura zigenda zifata indi ntera mu Rwanda, ku munsi w'ejo umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda yasanzwe mu mugozi amanitswe. Umunyeshuri witwa Safari Pacifique wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, umurambo we wasanzwe mu mugozi wa supanete umanitse mu bwogero. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba Migabo Vitali
yavuze ko abanyeshuri babanaga nawe ku icumbi bavuze ko batashye mu masaa 4 z'ijoro bagasanga ari mu mugozi. Yakomeje avuga ko RIB iri gukora iperereza kuri uru rupfu. Si ubwa mbere impfu nk'izi zo kwiyahura zivuzwe mu Rwanda, ku buryo bene zino mpfu zigenda zibazwaho byinshi. Hakaba hari n'abatemera zino mpfu kuko urupfu nk'uru ari rwo Kizito Mihigo yapfuye. Umunyamategeko Bukuru Ntwari nawe akaba yaravuzweho ubwiyahuzi, aho havuga ko yihanuye mu nyubako y'Inkundamahoro iri Nyabugogo, maze abantu batandukanye bakabihakana bemeza ko urupfu rwe hari ubutegetsi bwaba burwihishe inyuma. Umuhanga mu by'ubukungu Teddy Kaberuka aratangaza ko icyemezo BNL yafashe cyo kuzamura inyungu ku mafaranga yayo ari inkuru mbi ku baturage. Amakuru dukesha BBC avuga ko iyi nyungu yavanywe kuri 4.9% ikagezwa kuri 5%. Uyu muhanga mu bukungu avuga ko ibi bigiye gutuma igiciro cy'amafaranga cyiyongera, bikazatuma banki yafashe amafaranga muri BNL ihenzwe nayo iyacuruza ihenze. Ati iyi nyungu fatizo yiyongereye haba ibintu bibiri. Icya mbere, inyungu ku nguzanyo muri banki iriyongera. Ibyo bivuze ko abaza gufata inguzanyo muri banki bagabanuka kuko ikiguzi cy'inguzanyo cyiyongeye, bigatuma ishoramari rigabanuka. Ati iyo ishoramari rigabanutse, imirimo ihangwa ku isoko iragabanuka. Akomeza avuga ko icya kabiri ari uko ikigo cy'ubucuruzi gikorana na banki. Iyo gifashe inguzanyo ngo kijye kurangura ibicuruzwa, iyo gifashe inguzanyo ihenze nacyo gicuruza ibicuruzwa cyazamuye igiciro kuko nabo inguzanyo iba yabahenze. Ibi bivuga ko umuturage wo hasi utanakorana na banki nawe bimugeraho kuko ikiguzi ku isoko kizamuka bitewe n'uko kubona amafaranga nabyo biba bihenze. Iyo rero igipimo cy'inyungu fatizo cyiyongeye, bigira ingaruka mbi ku muntu wese, yaba ukoresha banki n'utayikoresha. Mu myaka mike ishize kugeza ubu, abaturage mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kwinubira izamuka ry'ibiciro ku bicuruzwa by'ibanze bakenera nk'ibiribwa n'ibitekeshwa. Mu cyumweru gishize, ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda cyatangaje ko ibiciro byazamutse ku gipimo cya 4.3%. Mu mikino, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yinjiye mu kibazo cya Kylian Mbappé na Paris Saint-Germain. Perezida w'Ubufaransa ari kugerageza kumvisha Kylian Mbappé kuguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain nk'uko amakuru abitangaza. Iyi kipe yo mu Bufaransa ya PSG ikomeje kumvisha uyu musore w'imyaka 23 kongera amasezerano mashya kuri Parc des Princes, ariko kuva umwaka ushize yarabyanze. Kugeza ubu amasezerano ya Mbappé asigaje amezi 4 ngo arangire, ndetse biravugwa ko Real Madrid izamusinyisha ku buntu mu mpeshyi. Ariko nk'uko bivugwa, PSG yizeye ko ubufasha bwa Macron buzagira icyo buhindura ku cyemezo cya Mbappé. Bavuga ko Macron yifuza ko Mbappé aguma mu Bufaransa kandi akaba yarabigaragaje. Mu mpeshyi ishize Macron yagize ati PSG ni ikipe ikomeye, yashoboye kumuzamura kandi ndatekereza ko ari ngombwa ko aguma muri iyo kipe no muri shampiyona y'Ubufaransa. Nshuti mwari mukurikiye radiyo na televiziyo Ubwiyunge, naho amakuru yacu agarukiye. Reka tubibutse ingingo zari ziyagize. Muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 19 Gashyantare uyu mwaka wa 2022, ingabo za FRN intarumikwa zarashe bikomeye ingabo za RDF Inkotanyi. Mu gihe havugwa ko impfu zituruka ku kwiyahura zigenda zifata indi ntera mu Rwanda, ku munsi w'ejo umunyeshuri wo muri Kaminuza y'u Rwanda yasanzwe mu mugozi amanitswe. Umuhanga mu by'ubukungu Teddy Kaberuka aratangaza ko icyemezo BNL yafashe cyo kuzamura inyungu ku mafaranga yayo ari inkuru mbi ku baturage. Mu mikino, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yinjiye mu kibazo cya Kylian Mbappé na Paris Saint-Germain.
mwese abari bakurikiye radiyo na televiziyo Ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mugwaneza Rafiki, naho utaha. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo Ubwiyunge.